India Water Minister CR Patil chuanin Pakistan rama hian tui farkhat pokan lon lo tir don lo ati thak meya Pakistan in lom lo na sa a Pakistan People Party President Bilawal Bhutto chuanin Indus tui hi kantania aron luanglu lo ni chuanin Indian thisen aron lunglut ve thungang ati ani Pakistan le India te hain bau ngal pap to meya angai nom chawa khovel mit a fu thupa helai bo rok hi uluk taka kan en chen le zol thenan boina chi sang te hi bung thuma garon thenanga pakhanna chuanin Indus Water Treaty chungchang te Simla Agreement chungchang te karon soinga pathnina chuanin Kashmir chanchin ampul thut atang garon shoot non le chinanga pathumna chuanin tunlai khovel in lumlet US le China te point a tel vek to a chuta geopolitics in helai boy nei angongem tilai kha kanron thlir tur chu ni angai nom dona chuma chana top thing min lo thlir sak don ne ole thuma roi kan soi tong khan India Water Minister chuanin Pakistan a tui farkhat pokan lon lo tir don lo ti thak maya hi Pakistan ta chon anna em mai ni achan chu Pakistan rama hian India ina boina asiam thei lui luang paruk oma heng lui paruk Indus Water Treaty na hong lui paruk te atanga luang hian Pakistan rama agriculture land za somriat achomani chuwang chonin khang zong kha Indian antidang lamani vai chuan Pakistan a khan tra matlanga environmentally in an tur don ni sikle sa ati boyanga ro sur te thlengin ati boyanga Pakistan kha chem lo walulak tak kha ani to don ni chu Pakistan tan annalutuk chuwang chonin hi India na ti ni vai chuan Indo puanga kan ngayang ante ni heti lain India hi tolson na tum me lo hle meya Indus le athiante latizel taila committee danglam dan turkha Union Home Minister Amit Shah hoin an committee ngala short term period a malak dan turte medium te long term period a malak dan turte kha an ro man ngal chur mai ni India hian athutiam asut ani lo vai chon kanin do nge arinamani achan chu Pakistan tan torngai nam lo ingponi se han chuile lenga pahalgrama khanin mi somni porokatanga somni paria tha anita a tourist ani le ngala Pakistan hi thuk takin hin rul ni na hretlatani chuwang chonin India khan Pakistan a phena lo in rul awang khan thu chhuwa na lutu ka siama news akan envekanga darkar somli paria chungin Pakistan mile sa chhuwa vektur visa ti top tour ti te engemani kha chhuwa ta ul maya chungzinga lian ber chu Indus Water Treaty kha abeyan sinadani chu abeyan somche chu thule omma chu India khan kha treaty kha akan selani Pakistan in ron changlet vela India tiang de papap khan ron zuya ma se atopa chonin Simla agreement kha aron cancel velani Simla agreement le Indus Water Treaty chu engeni ti kha bung khatna choni ta sela ti chon Indus Water Treaty hi sangkha joko sombruk September ni sompako khan Jawaharlal Nehru le Mohammed Ayub Khan Pakistan President khanin an saina Indus Water Treaty hen lui paruk angongani chung lui te chu Indus Jhelum Chenab Ravi Beas le Sutless te ania heng lui paruk te hi azad ve in anin sema Eastern Waters antia khan Ravi Beas le Sutless te nama Western Waters de khan Indus le Jhelum le Chenab te namta Pakistan khanin Indus le Jhelum le Chenab te a controla India khan Ravi le Beas le Sutless te chuta soi chu Indus le Jhelum le Chenab hi India hian a khoidang lam tur ni lo Pakistan luini wangin khoidang lam kha phal sakani lo ni chu an ram pani ten thuthlung an je khan kan tilawang ti in an je kani ma se tuna sangkha joko samru katanga avoi khatnan modi aten kha an kan ser kha Indus Water Treaty chu anita a inge Simla agreement chuni vele ta ti kha han soile ngalila kum sangkha joko somsari pani July ni nia Indira Gandhi le Zulfikar Ali Bhutto ten an saina
thupoi mo tak tak jinga khan line of control kha soitelom ta ni chu December ni sompaseri sang kazako somsari pakata line of control anrin hi rampani tenza ton se lelam inti dang lam tumsu se tikha anrotani heta hin anzia nanani chu heta India independent tira line of control ladang lam lo zel kha 72 wa Simla agreement khan anim ngetani Pakistanin aron kan selani chuan Kashmir pumi kan tani anron ti thar veli ang khani tani chu Indus water treaty le Simla agreement ni phung le an kan sela omzia chu ani taberani ale tikhan bung khat na chu zo photang bung ni na chon Kashmir chanchin ani dona lungche thlak angrenga angai noma abul berchu British ho tho kha anlo ni le tani British ho khan in India ram an op zau takhan opa lelama chon athalama han soi chon khati ma khan India ram kha unified India kan ni lota ram sangte te ma ni te in railway kan ram khat kan ningai chong lova mase British ho khan anron mun khata miron lon khom tira azau po zau na nging me tu na Pakistan ranga hi ta Burma teng khian a o doi meya ram khat vek khan mase kha mun ne min then vek ani province ante chu British hoina directly an opho kha anita Mizoram depo country them na chon bor sap depo kan nei khamo British hoin direct in min opani chon pathina chon princely states ante chu lal nei kha lal ramza pui nei kha British hoin an lal ram hi la op selama se an lal te kan thu noi amro se antia lal ni chung khan British ho khan an controller ma se an lal ram kha chon lal ram lal ni tareng ani chumi pahni chon than kan ni ta ti chuan Indo-Pui lo choka pan Indo-Pui pahni na zo pe chon British ho kha an tla cheve ngang maya an colony te maintain na tur eng a resource an nei toloni chuwang chuan independence khoi hmuna po an peta thlu maya India po min pedona ma se ta khan thuboyom ta India rama khan khati hunla khan za somni panga kha muslim an nia chuan sa khodang zong atamber chu hindu don ta entinan 75 ala bang ta te ne mo 15% mo sa khodang lo ni taila adang zong kha hindu ni ta ni chu muslim ho khanin nakina khovel loin herzelanga hindu ho hen min la rab betanga I kantan ashom done me chu mong chonin ramtran min peruan te British ho khan dila ta chuan rampania than kan ni ta Pakistan le India anta chon province sang kha an han then phok helam hi India bedro che Hindu an tamzoka helam hi Muslim an tamzoka Pakistan a bedro sentita alhom lember chu West Pakistan le East Pakistan an betta ta chon princely states kan ti ho lal nei ho kha du than tur an nei ta ni India be le Pakistan be le independent kha an thlang theya lal ram sang khanin tu thlan nalam an nei ta Pakistan lama bet tu nama India lama bet tu nama tikhan an thlang sanga ma se boy pakatam ta chu Jammu and Kashmir ta ni an boyna ber chu an lal kha Hindu ni mi pui tam zokha Muslim an ni si ni ti chon an lal pa chuan ami puite din munan en khan khoi ma on ngam talawa kan lo neutral ange khoi ma kanon lo nga ke ma nin kan lo omange atita ma se Muslim tribe ho khanin an lal pa kha an ring zolova an tribe ho khanin an lal pa pai thak tumin helna anon siam choka khatia helna an han siam vele khan Muslim tamzo kan lo ni bok nen Pakistan khan puitu ron tir ta vat me ni ti chuan Pakistan le an tribe ho kha an chak don sia an lalpa kha mangang vele ta ta chuan India tran puina dil vele ma kan sei tong khan thudel kil nein India tel adil ta ti chuan India chuan okay atia adu anga pe chuan Pakistan nen khan anin do tar rup mai ni sang ko samli pasare in dawa chuan a in do kha sang ka ko samli pakwa UN Security Council ro in rola helpol ho le Pakistan ho te kha in nuklet ula India po in nuklet ula ti chuan mi puite hian an du dan soi turin vote thak ro se an vote chu alal beranga
an on lam chu on ro se atia ma se chu vote thak chu thleng talawani ti chon Pakistan lamin Kashmir hi Muslim majority nia kanta antia India in an lalpon thudel kitne thlapin kan hne naron luta kanta antia chu thu in chu kha tun thlengalap omta chu ni lelam han thiama lelam an dik tiang deuh kha kan kha ni ta UN Security Council khan line of control arin ta tun thlenga kan rin hilani ta chu Pakistan lam control le India lam control khan arin ta phok mai ni sangkha chako somriat pasaria he tali ko kuma UN Security Council in tiro ati in thlanna kha bot sai anita ma se Muslim tamjok si khan India rama bedu party kha an chakjok tlat si ni chuwang chuan an ring zo lowa he election hi rik nge ni pom tlak ani lo ti kha aron lian le zolta chuwang chuan JNK Liberation Front an dina Kashmir mi puite khan helpol an siama independent solan tumta ni khatien ti vele khanin Pakistan atangin puitu turni pa formin inge heng hi ingtie soitu nge hrelawa Indian terrorism te lelami militant ante khang ante kan soi thiamang Jais-e Mohammed kan ti tuna kan content nunga puzwala te hoinan ka lum kariya sir ma khang ho te pol te laskari taiba tuna pahalgama inka na thlenga abul tumtu resistance front te puituan ngai khang ho te ho khanin Kashmir helpol te khan puita watani chu hun lo in hera chu riat sari in thlanga chu mi nulokan helta chon sangkha ko somko pali panga cholo ni khanin Kashmir helpol JNK Liberation Front telam ai chuan heta Jais-e Mohammed te laskari taiba kan ti Pakistan atanga ron lut ho kha thunei nan ron chang chowa chu India na ngai thelo em ani ti chuan an ni po an ron huang tau tel ve boka changni pakhata India Parliament ron boma mi som pali nan thi pha kum changni pariata Taj Hotel Mumbai an lu chu chuan mi sa somsari pali an thia mi za thum chongin hle man tor boka chuwang chuan India hi helai Kashmir issue hianin athina chle ni Kashmir mi puite po atur tu ani takmi mewa Pakistan le India khan ain chu na le tu ka khang kara khan atur tu ber chu ni ta si ni holeti khan bungni na kan du tok leang bungthum na chuan tunlai geopolitics khovel politics in lumlet helai Kashmir hi aron ngongem ni ti lai kha zonom le thenia chu angai no mani in longa thlonge April ni somni pakata tanga somni pali khan JD Vance US Vice President aron lang lol mai India rama Pakistan potlo lova India rama ron kal teu mai ni kha chan thui tak kan choyang chan bul masaber chon US le China anin pot meka US in tarif chotizat te China in ron tivele te khan US ina ati nungber tunaka siam lai pe chon jani samli panga percent in sang chho to ni tira khan ram pani de khanin an tor theina khatam em ni China in thiltam taka producer US in thiltam taka la luta tlak chet bur theina le pakhat jok din chan bur theina lai kha ain buk tok lutuka ta chon lamtang an jong dun ta ni China pon mel ma thin India pokha Indian goods premium kha China kan lo la lut venge China khen consumer market lian pui kan ni ve to chuwan chang kan lo la lut ange antia ma se hi India chonin thuloi lo ngai ni achan chu China chu thil siamanga lutuk thon chok tu ne thil import manglo ti kha hreverenga tunen China product hi thon chho theilowin tang ngek nguk tamai ni an kudama tlingkhom nur me thok tu ten hlon la theilowanga business nei tu te pon an thra thelo chon business atla chenga mi puin an tuar dona khakha tuna hian borok che mekani chu China po amang anga US po mangang ru tho chura in three po na lai chuan he thil hian eng chen nge ngong don ti kha hriat om box si lo ni stock atla chea stock investor te po mi tuitla join an poisa
nuôi kha India paisa no nuôi kha an chana mit tu inen an thlir le mani tiang khopa in be na kha an sata a ti chuan lam tang an zonga kha anin muton karani US company lian pui khan an ma ni ramalet kha chon ril ru lutuk lo inarin ama manufacturing haba China tunan mangar veka chungzinga chon Apple te Google te Amazon te Ford te khateng company chang khan China mi kha in nu do a India manufacturing hub dan tum nai ta ni thu chuan nei chanta a chu China tan chuan anavel detani Southeast Asia country ho Cambodia te Vietnam te Thailand te khan Xi Jinping po azin ta zak mai ni po kha thu mai manani lawa US khanin khang Xi Jinping ram zin na te kha lo chen che kau meya chu an counter le ta mak mai ni vele mai na Xi Jinping azin na Southeast Asian countries ho kha US khan an chui kau khang ram a solar panel an siam chu te kha tariffs kha sang thum chuangin an tisang le ta ni China in a product te khang ram a khan thon lutin a country of origin thak dang lamin khang ho ram de choniom taka a thon chu lo nan a check vele thlapani khang ho ram te khan I du thlanna an ni film khur khangai vele ta an mani ram pani chon ni lo ram sang kha min hong ta vek me ni khoilamangin tandon an ti nang ta ram then khat khan China product pokha an la lut ngam ta lo ni chu Korea le Vietnam nge khang khanin I China ne na anin kung kai na kha an chu chat vele bokta a khateng khan ram sang kha min hong ta nuai me ni kha chu du tok taila ti chon India le China in ip dan kha soi le taila China hian in India hi aruk takin geopolitical game of encirclement anteta India ram hi hol atum ani India ram thenom Pakistan te po an ti tha em a kong tak Pakistan le China inkar te siam oma kina Google a enta ula kong lian pui mam nal tak oma tin Sri Lanka te po port siam saka kangkhap lo ni nan ti a ti chuan Burma boya po akhoi ton po China in rolantia sipai lama po China in atran pui ru thowa chuan mi pui sarkar tum lama po ain rol ru thowa antia chuan aing zok po khalo sarkarin loading changta se China khan hup atum ve ni ti chuan Bangladesh nen po anin kar ti that chho em boka Bangladesh hi apoi mo zual le big na chu India ram ke ni north east zong ne na min dang chat theina ram khan ni ta a ta chicken neck ante Siliguri bul khang kha Bangladesh tanga olsam takadan chani chuan India khan north east lam kha chu miron veng him zo kherlo mai thei arun chal hi China in an claim ngar ve boxia chung lai bora chuan China hian in India thenam te ati tha em veka hual bet rutlatani age ma khan chu India hian a hai mielawa ti chuan kha khada thale taila tunlai boruaka US in company ten India rama run in son antuma anlo in son takani chuan China khanin a economy na tuardon ti rana India ram ralmong kha hun ingim chen kan ralmong ve to nia khamiron soi nging te kha aruk te khan atum ta ni ti kha ni helam zirmi te chon an ngai dan ani ta ni ti chuan an rin zual na lai achan kan soinga chu April ni som pasari khan Pakistan Army Chief Munir Khan thusoi mak pui ron ne chu social media ron lang lol me ni chu ta athusoi chu heng ram pani India le Pakistan te hi kan rang laka kan thil dan point ranga kan sa kho po ranga kan thil en dan le kan engkim hi a ranga ni aron ti a ti chuan rami puite pokha kan ran zia kha intu le fa te zirti ro chu ti khati ron ti ta du maya chuan Indian makate ni khate ron soi phut me kha ti chuan a hnulok April ni som pasare kha thu kha soi April ni som ni pani pahal gama khanin khwalzin te ka anita chu Pakistan kha
a in ru nge India chuan ngai chu wanga thin rim a kap tu te khatia vazong choka tile le lo khan Pakistan shrem kha ron soi ta bur mai ni India khan hemi phena hen inge om ti kha uluk takin an chui ta ni Pakistan hi anram economy atla che ematun na hian India na Indo puangam turin anram economy a phalo ti an thresa a paisa puiru tu an mong hiat tu anoma India chuan ngai ni Pakistan hi paisa tan pui thin ram pani nama chu US le China an ni a US kha chun nin rinom lo ni chan chu US khan tuna pahalgam thil thlenga po terrorist thil ti hi kan demani tramaten thupona an siam uta British ho BBC le New York Times tiang ring ni ka share New York Times ka cheng chela BBC chuni chenga terrorism ti velo militant antia hel hoin equalzin an kap hel ho anti la khan India chuanin miri grab ching terrorist in puwa chu US panaron trom chat meni chu wang chuan US kha chun ni rinom chia lawa chuma chuan pakhat zok kha an ni kharinom tani chuan tunlai India le khunglai US le Israel te khang sangoi jon puitinen khan India in lai china atha so chho me chu Pakistanin mu ve kar boxi a chu wang chuanin China khan India ram kharal muanglo Indo ram le ram buayanga chua tir atuma chuta contest tu lian ber chu Pakistan ta Pakistan la kha I fui porno mem khan lo ni to do na san chu India le Pakistan te kha ram India em tun ma tanga Indo thang an ni a le in el thang an ni a chu nuclear chungchanga po Indian test chon nuloga kan test ve an te khan inkima khan anin elton ni khati la ya China anga hausa India aron chhoni ve chon Pakistan khan thana don ni India lian big tur han du don lo China ina an monga hi chon kan pueng chon ti chon kha an phur em don chon general munira soi kha le teila I Kashmir hi kan unaw te kan thla thlam don lo kan jugular vein chu helai bor hi ni main khache khani helai bor kan thisen jam ang tluk ania Kashmir chu ma chon kan thla thlam don lo thei top kan cho don ron ti pung mai ni khatia ram economy tla cheme kina India ron chou thar thut mai kha India chuanin alana alakna dan chu a phena thil om kha chiang takin an mu boxi a chu wang chuanin India khanin thirliam atum lova tuna hian Pakistan phena China a om ti hi erin dan ani hei thil thar ni me lova Israel le Hamas inkar Gaza inkar apo khan Hamas ho kha anmani Israel vado ngam turin an fence te thieta Israel vacho vatikol tur khan resource an nei lo ti Israelin an shia a phena Iran in na sat takin ron puitin thriani an sheru kar kha wang khan Hamas in October 7 naniem khata thil thleng oma khan Hamas mai kha an be ni lo Iran po khan be ni ti sheda wang khanin na salutukin bomnen be ta me ni chon Iran pon the to poran chon mani ram tang pon missile te ron ka pa heta proxy war an te chu Hamas po kha Iran proxy angan ni ta aikal Lebanon na tangin Hezbollah ho ran fui por boka ron thlok lu le boka heta Yemen na tangin Houthis ho Israel jin kong lo dang chat kwal khateng khan mun sang khan Iran khan ti khan Israel kha a hol vel ve ni ma se a hlotling ta chong lova khating deuh khan China hian India kha hol vela heta proxy a ama a phena bi ru si khan paisa ron tho si khan burok te ron thap khol vel kha tum ni in modi te chon an mu ni in alanga chu wang chuan India hi athina che em ani chu wangin atira kan soi kha tui far khat po Pakistan na alung lu lawang an ti thak me ni an be ber chu heta China kha ani ti in ria kin China in Pakistan monga hiata Pakistan in directly thil tingam che si lo khan a militant te monga hiat velen ni khanin tourist mi kha an lo kap chiam kha ani a chu wang chonin khalai phena thil inthup leng kha India chon angai thei der lova thei top cho in
tu na hen chan let ul atuma chu tu na kan din mun ani a nge thleng zel don ti ero kha chu rin thiam har khop maya pa chaw lo chon relo tu ra ngai la eng pon ni se kha tun truma Pakistan le India inkar le phena thil inthup le Kashmir san chinte ati kha gan chui chiam mani a next chonin case study tepo runti vele tura in ngai la chuan khangkha thiam vaksi lovin thanem ngai sin garon soya a top thlenga min lo thlir sak tu te zong chunga lom thu soi tak me ani hei kanom ti zong ani wangin karon tuile hlom thina min lo thiam tram thin don ne ale khati zong khani ra sa kan lo me